Книга «Секрет», часть 30. Сколько времени это займет? Bu ne kadar vaqt alacaq? Люди часто интересуются, сколько времени это займет, сколько времени понадобится, чтобы материализовать машину, отношения и деньги. Люди часто интересуются, insanlar tez-tez maraqlanırlar. Сколько времени это займет? Bu ne kadar vaxt alacaq? Сколько времени понадобится? Ne kadar vaxt lazımdır ki, lazım olacaq ki, материализовать машину, отношения и деньги. Avtomobili, münasibətləri və pulu materiallaşdırmaq, yəni həyata keçirmək, reallaşdırmaq üçün. У меня нет книжки с правилами, где бы говорилось, это займет 30 минут, 3 дня или месяц. У меня нет книжки с правилами. Mənim qaydalarla olan kitabçam yoxdur. Где бы говорилось, hardakı deyilsin. Это займет 30 минут, 3 дня или месяц. Bu 3 dəqiqə, 3 gün və yaxud da ay aparacaq. Срок во многом зависит от вас и от вашего соответствия Вселенной. Срок во многом зависит от вас. Müddət çox şeydə asılıdır sizdən и от вашего соответствия Вселенной və sizin kainata uyğunlaşmağınızdan. Время всего лишь иллюзия, как доказал Эйнштейн. Vaxt yalnız иллюзияdır. Necə ki Эйнштейн sübut edib. Если вы услышали об этом впервые, такая идея может стать сложной для понимания. Если вы услышали об этом впервые, əgər siz bu haqda ilk dəfədir eşidirsinizsə, такая идея, bu cür fikir, может стать сложной для понимания. Anlaşılmaq üçün çətin ola bilər. На первый взгляд она противоречит тому, что вы видите. На первый взгляд, ilk baxışda o противоречит тому, yəni o şeyin əksinədir ki, nəyi siz görürsünüz. Одно событие следует за другим. Bir hadisə digərini izləyir, yəni digərinin ardınca gəlir. Но квантовые физики Эйнштейн говорят, что все происходит одновременно. Amma kvant fizikləri və Einstein deyirlər ki, hər şey eyni anda, eyni vaxtda baş verir. Когда вы сумеете понять, что времени не существует, и принять эту концепцию, вы увидите то, чего вы хотите в будущем, есть уже сейчас. Когда вы sumeyete понять, haçan ki siz başa düşməyi bacaracaqsınız ki, времени не существует, vaxt yoxdur. Yəni vaxtın olmadığını anlamağa başlayacaqsınız, anlamağı bacaracaqsınız nə vaxt ki, и принять эту концепцию və bu konsepsiyanı, yəni bunu qəbul edəcəksiniz, вы увидите, siz görəcəksiniz то, чего вы хотите в будущем, o şey, nəyi ki siz gələcəkdə istəyirsiniz, есть уже сейчас, artıq indi var. Если все происходит одновременно, тогда и параллельная версия вас, получившего то, чего вы хотите сейчас, уже существует. Если все происходит одновременно, əgər hər şey eyni anda baş verirsə, тогда и параллельная версия вас, onda sizin paralel versiyanızda получившего того, чего вы хотите сейчас, sizin indi istədiyinizi əldə eləyən, yəni versiyanız уже существует, artıq mövcuddur. Вселенной вообще не требуется времени, чтобы реализовать ваше желание. Vселенной вообще не требуется времени. Kainata ümumiyyətlə vaxt tələb olunmur ki, ümumiyyətlə yəni vaxt lazım deyil ki, sizin arzunuzu reallaşdırsın.
Любая задержка в получении желаемого происходит от того, что вы не сразу достигаете состояния веры, знания и ощущения «это у меня уже есть». Любая задержка в получении желаемого происходит от того, istənilən gecikmə, arzu olunanın alınmağında olan istənilən gecikmə baş verir ondan ötürü ki, вы не сразу достигаете состояния веры, знания и ощущения. Siz o dəqiqə o vəziyyətə çatmırsınız, nail olmursunuz. Hansı vəziyyətə? İnam, bilmə və hiss etmə. Это у меня уже есть. Bu artıq məndə var. Yəni bu vəziyyəti əldə edə bilmirsiniz. Вам нужно настроиться на чистоту желаемого. Sizə lazımdır köklənmək arzu olunanın tezliyinə. Когда вы настроитесь, оно появится. Haçan ki siz köklənəcəksiniz, o gerçək olacaq. Размеры для Вселенной ничего не значат. Ölçülərin kainat üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Ей ничуть не труднее притянуть то, что кажется нам огромным, чем то, что мы считаем бесконечно малым. И это подтверждено наукой. Ей ничуть не труднее притянуть то, что кажется нам огромным. Ona qətiyyən çətin deyil çəkmək, yəni daha çətin deyil, daha doğrusu trudneye burada müqayisə dərəcəsidir. Daha çətin deyil çəkmək bizə böyük gələn bir şeyi, чем то, что мы считаем бесконечно малым. Nəyi ki biz hədsiz dərəcədə kiçik hesab edirik. Yəni cümlənin mənası bundan belə çıxır ki, biz necə ki kiçik bir şeyi asan qəbul edirik əldə olunmağını, böyük bir şeyi çəkməyi isə çətin qəbul edirik, amma kainat üçün bu asan olanı necə çəkməkdirsə, kiçik bir şeyi necə çəkirsə, ondan daha çətin deyil böyük bir şeyi də çəkmək. И это подтверждено наукой. Və bu da elmlə təsdiqlənib. Вселенная работает с нулевым усилием. Kainat sıfır gücü ilə işləyir. Трава растет без напряжения. Она не tратит на это сил. Ot böyüyür heç bir gərginlik olmadan. Она не tratит на это сил. O buna güc sərf eləmir. Таков великий замысел. Belədir böyük düşüncə, təfəkkür. Все зависит от того, что происходит в вашей голове. Hər şey sizin başınızda nə baş verdiyindən asılıdır. Мы сами определяем. Вот это большое дело. Оно займет некоторое время. А это маленькое хватит часа. Мы сами определяем. Biz özümüz müəyyənləşdiririk. Вот это большое дело. Bax bu böyük işdir. Оно займет некоторое время. O müəyyən bir vaxt alacaq. А это маленькое. Bu isə kiçik işdir. Хватит часа. Bir saat bəs edər. Bu arada xvatit feilindən sonra həmişə xvatat feilindən sonra həmişə işlədirik radisinin падежи. Ona görə burada часа deyirik. Эти правила устанавливаем мы сами. Во Вселенной их нет. Bu qaydaları biz özümüz qururuq. Во Вселенной их нет. Kainatda onlar yoxdur. Вы создаете чувство обладания желаемым сейчас, и Вселенная отвечает, чем и каким бы это желаемое ни было. Вы создаете чувство обладания желаемым сейчас. Siz indi arzuladığınız hissə malik olmağı yaradırsınız. И Вселенная отвечает, və kainat cavab verir, чем и каким бы это желаемое ни было. Necə, nə və yaxud da ki, necə bu arzu olur olsun.
Ümumiyyətlə tərcümə edəndə çox çətindir fikri çatdırmaq. Mən tərcüməçi deyiləm, ona görə çox çətinlik çəkirəm. Maksimum dərəcədə çalışıram ki, orada deyilən fikri sizə çatdırım, amma ola bilər ki, sizin tərcümə elədikcə daha gözəl bir cümlə qura bilərsiniz. Bu cümlənin Azərbaycanca alternativini daha gözəl şəkildə qura bilərsiniz. Для Вселенной не существует времени и размеров. Kainat üçün vaxt və ölçülər yoxdur, mövcud deyil. Материализовать $1 так же просто, как миллион. 1 dolları materiallaşdırmaq, 1 milyonu materiallaşdırmaq, yəni reallaşdırmaq kimi asandır. Əslində burada əksinə olmalıdır. Deyilməlidir ki, burada milyon olmalıydı. Materializовать $1 000 так же просто, как $1. Yəni necə $1, 1 dolları necə qazanmaq, yəni reallaşdırmaq daha asandırsa, 1 milyonu da reallaşdırmaq o cür asandır. Процесс один и тот же. Eyni prosesdir. Единственная причина, по которой одно появляется быстро, а другое занимает больше времени. Ваша мысль: о, $1 000 – это куча денег, а $1 совсем немного. Единственная причина, yegane səbəb, по которой одно появляется быстро, а другое занимает больше времени. Hansı səbəb ki, biri tez gerçəkləşir, o birisi isə daha çox vaxt alır. Ваша мысль, sizin düşüncənizdir. $1 000 bu çox böyük bir puldur. Amma $1 tamamilə azdır. Некоторым людям проще работать с небольшими вещами, и мы иногда говорим. Bəzi insanlara kiçik şeylərlə işləmək daha asandır. И мы иногда говорим. Və biz hərdən deyirik. Начните с малого, хоть с чашки кофе. Начните с малого, başlayın azdan, хоть с чашки кофе. Heç olmasa bir fincan kofeden. Сделайте вашим намерением притянуть сегодня к себе чашечку кофе. Сделайте вашим намерением, öz niyyətiniz edin, çəkməyi bugün özünüzə bir fincan kofeni. Создайте и удерживайте образ разговора со старым другом, которого вы давно не видели. Создайте и удерживайте образ разговора со старым другом. Yaradın və o obrazı, yəni köhnə dostunuzla danışıq obrazını saxlayın, yəni başınızda saxlayın. Которого вы давно не видели. Hansı dostunuzu ki çoxdan görmürsünüz. Так или иначе, кто-нибудь заговорит с вами об этом человеке. Так или иначе, istənilən halda, ya elə və yaxud da ki belə, bu mənalarda çıxır. Кто-нибудь, kimsə, заговорит с вами об этом человеке. Bu insan haqqında danışmağa başlayacaq. Он может позвонить вам, или вы получите от него письмо. Он может позвонить вам, o sizə zəng edə bilər. или вы получите от него письмо. Və yaxud da siz ondan məktub alarsınız. Начать с чего-нибудь маленького – простой способ увидеть действие закона притяжения своими глазами. Начать с чего-нибудь маленького – nəsə kiçik bir şeydən başlamaq – простой способ, sadə yoldur, увидеть действие закона притяжения своими глазами. Öz gözlərinlə cazibə qanunun hərəkətini görmək üçün. Позвольте поделиться с вами историей об одном молодом человеке, который сделал именно так. Позвольте поделиться с вами, icazə verin sizinlə bölüşüm, историей об одном молодом человеке. Bir cavan adam barəsində hekayəni. Который сделал именно так. Hansı ki məhz bu cür etdi. Он посмотрел тайну и решил начать с чего-то небольшого. O sirrə baxdı, yəni sirrin video, film versiyası da var, onu nəzərdə tutur. Ona baxdı və qərara gəldi начать с чего-то небольшого.
böyük olmayan nedense başlamağı. Он создал мысленный образ птичьего пера, уникального пера. O yaratdı мысленный obraz, düşüncəsindəki obrazı nəyin? Quş lələyinin unikal olan, yəni bənzəri olmayan, fərqli bir quş lələyinin obrazını yaratdı. Определил для себя особенности пера, чтобы узнать его с первого взгляда без всяких сомнений. Определил для себя особенности пера. Özü üçün lələyin xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirdi. Ona görə ki, tanısın onu ilk baxışdan, с первого взгляда, без всяких сомнений, heç bir şübhə olmadan. И перо пришло к нему через сознательное использование закона притяжения. Və перо пришло к нему, перо, həmin lələk gəldi onun yanına через сознательное использование закона притяжения. Cazibə qanununun şuurlu şəkildə istifadə etməyi ilə. 2 дня спустя этот человек собирался войти в высотное здание в Нью-Йорке, и его словно что-то толкнуло посмотреть вниз. 2 дня спустя, 2 gün keçəndən sonra, этот человек собирался войти, bu insan hazırlaşırdı daxil olsun в высотное здание в Нью-Йорке. Нью-Йоркun hündür binasına. И его словно что-то толкнуло посмотреть вниз. Və onu sanki nəsə itələdi ki, baxsın aşağı. İtələdi, yəni həm də burada məcazi mənadadır. Yəni nəsə onu məcbur elədi ki, baxsın aşağı. Там у его ног при входе в Нью-Йоркский небоскреб лежало перо. Там, orada, у его ног, düz onun ayağının yanında, при входе в Нью-Йоркский небоскреб, Нью-Йорk göydələninin girişində лежало перо, lələk var idi. Не просто перо, а именно то, какое он себе вообразил. Не просто перо, təkcə lələk yox, məhz həmin lələk, hansını ki, o özündə təsəvvür etmişdi. Оно было идентично картинке, которую молодой человек создал в своей голове, вплоть до мельчайших уникальных особенностей. Оно было идентично kартинке, o şəklə uyğun idi, hansı şəkli ki, молодой человек создал в своей голове. Öz başında, bu gənc adam öz başında yaratmışdı. Вплоть до мельчайших уникальных особенностей. Tamamilə düz, ən xırda, unikal xüsusiyyətlərinə kimi. В этот момент он без тени сомнения понял. В этот момент, bu anda, он без тени сомнения понял. O, heç bir şübhə kölgəsi olmadan başa düşdü. Перед ним закон притяжения во всей его красе. Onun qarşısında zakon prитяжения, cazibə qanunudur. Bütün во всей красе, bunu tamamilə tərcümə etmək olmur Azərbaycan dilinə. Yəni bütün özəllikləri ilə onun qarşısında cazibə qanunuydu. Юноша осознал свою удивительную способность притягивать все, что угодно, силой разума. Юноша осознал свою удивительную способность. Gənc adam başa düşdü, dərk etdi özünün çox təəccüb doğuran, heyrətamiz xüsusiyyətini. Притягивать все, что угодно. İstənilən hər şeyi çəkmək, yəni xüsusiyyətini. Силой разума, ağlın gücü ilə. Yəni ağlın gücü ilə istənilən hər şeyi özünə çəkmək xüsusiyyətini şuurlu şəkildə dərk etdi. С полной верой в закон притяжения этот человек перешел к созданию куда более крупных вещей.
С полной верой в закон притяжения, cazibə qanununa olan bütün inamıyla этот человек перешел к созданию. Bu adam yaratmağa keçdi kуда более крупных вещей. Daha çox, yəni hədsiz dərəcədə çox böyük şeyləri. Дэвид Ширмер, konsultant по инвестициям, investisiya üzrə məsləhətçi, nastavnik, öğüt göstərən, yəni yol göstərən, и специалист по благосостоянию və rifah üzrə специалист. Люди удивляются, как мне удается всегда находить место для парковки. Люди удивляются, insanlar təəccüblənirlər, как мне удается, necə mənə nəsib olur, всегда находить место для парковки. Həmişə parkovka üçün yer tapmaq. Я начал делать это с того самого момента, когда понял тайну. Я начал делать это, mən başladım bunu etməyə, с того самого момента, həmin andan, haçan ki sirri başa düşdüm. Я просто воображаю себе удобное место, и в 95% случаев оно оказывается именно там. И я аккуратненько туда вписываюсь. Я просто воображаю себя удобное место. Mən sadəcə olaraq özümdə təsəvvür edirəm rahat bir yeri. И в 95% случаев və 95% hallarda оно оказывается именно там. O həmin yerdə olur, yəni hansını ki təsəvvür edib. И я аккуратненько туда вписываюсь. Və mən çox ehtiyatla ora yazılıram. Вписываюсь həm yazılmaq deməkdir, həm вписываться. Bu cümlədə artıq başa düşdünüz. Yəni ora gedirəm. В остальных 5% случаев мне приходится ждать минуту-другую, пока кто-то выйдет с парковки, а я займу его место. В остальных 5% случаев, qalan 5% hallarda, мне приходится ждать минуту-другую, mənə gözləmək lazım olur növbəti bir dəqiqəni, пока кто-то выйдет с парковки. Nə qədər ki, başqası parkovkadan çıxır. Yəni, bir dəqiqə gözləyirəm. А я займу его место. Mən isə onun yerini tutaram. Я поступаю так все время. Mən həmişə bu cür davranıram, bu cür edirəm. Теперь вы понимаете, почему человек, который говорит «я всегда нахожу место для парковки», действительно его находит. Теперь вы понимаете, indi siz başa düşürsünüz. Почему человек, который говорит, nəyə görə insan hansı ki deyir, я всегда нахожу место для парковки. Mən həmişə maşını park etmək üçün yer tapıram. Действительно его находит. Həqiqətən də onu tapır. И почему человек, который говорит, я удачлив, я всегда выигрываю, выигрывает одну вещь за другой. И nəyə görə insan hansı ki deyir, mən uğurluyam və yəni şanslıyam, mən hər zaman qalib gəlirəm, qalib gəlir, bir şeyi qazanır digərinin ardınca. Люди просто ожидают этого. İnsanlar sadəcə olaraq bunu gözləyirlər. Если вы будете ожидать желанные вещи и события, вы начнете творить свою будущую жизнь. Если вы будете ожидать, əgər siz gözləsəniz, желанные вещи, события, arzu olunan şeyləri və hadisələri, вы начнете творить свою будущую. Siz başlayacaqsınız öz gələcəyinizi yaratmağa.